Ekitabo kya Luusi eshura ya kashatu. Luusi okuza omu mbuga ya Bowazi kumushaba obuhwezi. Bwanyuma Naomi nyina Zaara yagira Luusi ati mwana wangye tinshemereire kusherura amaka okabona kuba gye. Bowazi ow'obiro hamwe n'abazaana be titwine nawe obuzaare. Reeba ekiro naaheeheza esaayiri aha mbuga y'okuhuriraho. N'ahabw'ekyo yoga oyesiige ojware gye oshuume aha mbuga y'okuhuriraho konka orekye kumwegambira atakaherize kurya n'okunywa. Kandi kworabyame oyetegyeze ahu yabyama, ogyende omushwekurure ebigyere obyame, bwanyuma naija kukugambira eki oraakore. Luusi yamugarukamu ati ebi wagamba byona naaza kubikora. Yashuuma yaaza aha mbuga yakora nk'oku nyina Zaara yamuragiira. Bowazi ku yaherize kurya n'okunywa omutima gwe gwashemererwa yagyenda yabyama aha rubaju rw'ekirundo ky'engano. Luusi yaija naashooba yashwekurura ebigyere bye yabyama. Omu itumbi ogwo omushaija yaayekanga yahinduka yashanga omukazi abyami aha bigyere bye. Yamubuuza ati ori ohiiwe? Onu yagarukamu ati ndi omuzaana waawe Luusi. Shweka omuzaana waawe ekijwaro kyawe ahakuba niiwe wiitu w'okutucungura. Omukazi yagira ati mwana wangye Mukama akuhe omugisha, ebirungi ebi waayoreka hati nibikira ebi waayorekiriira ahabw'okuba tosherwire basigazi yaaba booro nari abatungi. Mbwenu mwana wangye otatiina, ninyija kukorera ebi wagamba byona. Ahabw'okuba bagyenzi bangye boona ab'omuri oru rurembo nibamanya ku ori omukazi w'omutima. N'ekyabuzima kwo ndi oshemereire kubacungura konka hariho ondiijo orikunkira kuba haihi. Raara aha eki kiro omu kasheeshe ku orikirize kukukorera ebi omunyabuzaare akora ni kirungi abikore konka ku arayangye kubikukorera nindahira Mukama otahwaho ninyija kukorera ebi omucunguzi w'obuzaare bwahiire ashemereire kukora mbwenu byama busheeshe. Yabyama aha bigyere bye bwarugaho bwasheesha. Yimuka butakahwerize aho omuntu ateeteegyerereza mugyenzi we ahabw'okuba Bowazi akagira ngu kirekye kumanywa ku ogwo omukazi aizire aha mbuga. Kandi yamugira ati reeta ogwo munagiro gw'ojwire ogutegye. Onu yaagumutega yamushukiraho enkiro 6 za saayiri yazimukorera. Luusi yaataaha omu rurembo. Ku yaahikire owa nyina Zaara yamubuuza ati bigyenzire bita mwana wangye? Luusi yamugambira ebi ogwo omushaija amukoriire byona. Kandi ati ezi nkiro 6 za saayiri niwe yaazimpa ahakuba yangira ati otagaruka ahari nyoko Zaara engaro nsha. Naomi yamugira ati yeshutamire mwana wangye okwisya obu oramanyire oku biraabe ahabw'okuba ogwo omushaija tarikwija kuhuumura atakabiherize.